Kabalang Katolik kelab thai boro parish priest makin penjong ni jinglehniam ni kamas bakhoi palat iskanta nalok kyntu ban bot king ni kendo ni da kubin hab kan mekilap thai khobor fra Richard Majaw Vicar General Kachelong Archdiocese long ru ba kabalang pensulor ban Pynlong bunsien ni jinglehniam shisngi khana mak pai rongai kinyo bantalang ha jinglehniam labang kado ngni ba de Hadien bon bnai īingmane sasisen part kin plie biang Hadien mekilap an khanglot nak jawan slat ka khlam covid ha jala ngila betha yaki paris rekod ban kampun bon yaki service dan yaki mas tekum balong mentat tingin ngak betep kanu ke paris kanu teligi mas dan re ngila ong masu bha but perking bagi jinglehniam dan ke mas kam de ban palat yaki sikenta kata ngila ong yaki ngila patai daga basai bha watnum penjerong palat yaki sikenta ba dalong ke balak penbon yaki service kanang bagi para bengai kila ban masih mentah haki jinglehniam ban pila ru bnai yaki jingbatai ya lagi jung para ka meeting jungi keladan ru kajing ya berkat hatu ngin syak tan ki plie vaksin ne nginum pat syak ki bang plie vaksin ne keladan bata kajing kan hendrai ngilong em kanum de ha kata kom hendrai la kundu nak ka ki pengilak bende nak yang jungi kom kinong ya lambalan ha ka ba plie ki ki meni kolong ni pensyur hoi ngim dan hak ban penbor ni ka palang le ngim ju penbor lu ya ke kadai ke mengingi pensyur tinggi la pa ban pensyur ha kata kom ban ong ya ki para bengi ki jungi namar kadai kadai ke bakumsan dah lada himsim ya kadai ke vaccination namar ngas kumbang mata kadai kadai tang kadai kalap jia dah ada benta jungi bat ada mengingi sim kan sawara ke jima ya ki bai namar kamlong kum ki Jepang ni ke Jepang kadai ke bakampula lada kimsim ya ke vaccination ke bomot ba ki bai ru ki sla bat syak ta alam ha ta kom tekom ta nak kalian jungi kum kapalan ngila pensyur panil ong ki lindo pat sumhawan pensyur la haki stong ki bakfer haki jaka ki bakfer haki paris bakfer pan pensyur pan ai mesin ki beri bakinde dan pentaka di vaccination kanang bangin yo yang ta herd immunity hangni ha pasti ke juni kum ka nak kalian jungi kum ka archdiocese ni la ai ke jiptha ya ki paris priest ni la ai ru ya ki jingbatai ka tikun kami ke jingbatai ban ni ong ki but perking ya ki SOPs nata raru ikini ki SOP ha lagi jong ki Paris bat ya railang bat ki para bangai ya railang bat ki dong tre balang namar ba kawi ke Paris ke pher na kawi ke Paris kum gini kusa hangni ha posot lesi ka kawi ke Paris ke dan ta kawi ki yemene hendai haki Paris ke bere ki thain pendong pat ki yemene ki pon tikum ta kum ke pher kendiat kawi na kawi ke Paris tikum julu haki Paris ke bahe kidan ki balang shlong ki baki ki para bangai jungi ki pun ha kidan bagi barang sedang bagi para bengi jungi kilong tak kendiat tekum tangi la ong yaki Paris priest kin ong yaki padar ki jungi bakian but perking yaki SOP ken ai yaki gejing batai haki tu ki balang sedang hak ta ko kom ki la ban Pynkhreh kat kum gejing batha jong sarkar okay tika government kal ai yaki SOP menen da gejing tho hi menen jamni bat kum ta ni la persang ban ai ta ki information kum ba kalong hi kumbala ai sarkar hi ni kim ko ban Pynkhreh tadi halor jong tu ji thohi ni ai ya ki matha ya ki no yalam ya ki paris priest ban ni la onguru ki skobha tin haban board perking ya ki SOP ki bala ai da ka sarkar ka halor jong taru ka sarkar ka shai bha tika haka SOP ka labu ya kata benta kitu ki yemene ki bahap agi containment area kamot kinom la kinan plie ki yemene tingil ai ki matha ya ki paris priest ki jungi ya kinong yalam nyam jungi haki sinong ki ba fair bapit ada ka kanu ki yemene ka ha ka containment area tekom ta subha wanu pli ya ki yemene in ai kata ka